Lezama, el pueblo. El municipio de Lezama está en el Valle del Chorierri. Su núcleo urbano se encuentra en una zona bastante llana, pero rodeado de montes. Urrestimendi y Ganguren por un lado, e Irurimendi o Ibarburu por el otro. El río Asúa y sus afluentes también han sido de gran importancia en la vida cotidiana y en la actividad económica del pueblo. Las vías de comunicación más importantes han sido la calzada que venía de Guernica y la carretera que une a Asúa con Erleche. Hoy en día, el corredor del Chorierri también cruza la localidad. Bide nagusia, Larrabetzutik datorren bide nagusia, herri erditik pasaten da. Baina lehen baegoan beste bide bat Gerniketik etorten zana... Bai. Ermitian da guretzean eurretik. Handi parazteran, angetu dozan, haninkontzatik, usenatik, Monte Abrilera, idutoen, gero hortik osan, oinbidia, kaltzadia, hortik, Loñoatatik Goiko Elizaldera, da Goiko Elizaldetik Astrokatik, iguteen Borragako bidean Gernikera. Hori da, hori izan lehengo bide zarra, ez da? Lehengo bide zarra, bai, kaltzadia. Azutik Erletxetako bidea hori egin zen, segun esaten duen nahi ditek, el año 1800, alrededor de 1870 o 75 egin genuen. Ze gure ditek esaten duen berak gaztea izala, 11 urte inguru do, da zetuen hori bideo egitea. Garaioltza, Goitioltza y Arechalde son los barrios principales, aunque los informantes también mencionan la Cruz. Arechalde ha sido siempre el núcleo más importante donde se concentra la mayor parte de la población. Aquí están el ayuntamiento, la plaza y la iglesia de Andramari, rodeada por el cementerio y por preciosos caserones. En este enclave se agrupan también los servicios, las tiendas y los bares. Zeintzuk izaten ziren orduan Lezamako tabernak? Borduan gure denporan Benardin Atxutegi da estankoa. Edo gero beste bat onzan zapaterue, segundo zapaterue beste bat, antxamizutxuet, bai jente asko bat zegoen. Eta kasureko dendak eta zeintzuk izaten ziren Lezaman? Lezaman, bizen zan Gregorina, Francisco, Garramiola eta Pantxi. Eta horrek dendak sarri, denda eta tabernea bere izaten ziren, ez da? Tanatarik egoten zan. Bai, eta segundo barberu beuki bane denda zea, eta Corte Inglés gitzea egon zedaneri. Zapatilla, kabarketak eta holango... Da gero handan haute zan, tabernea, restaurantea, eta domeka mesa, saspitak mesa iban, da handik, zer falta bezun handik gertezen zen. La transformación y el crecimiento más evidente han tenido lugar en el centro. En los barrios, en cambio, siguen predominando las casas unifamiliares y los caseríos dispersos, entre los que podríamos destacar Torreche, Oxangoiti, Olazarra, Goitisuri. En el barrio de Garaioltza se encuentra la plaza dedicada a su célebre vecino Miquel Zárate, cura y escritor, pero sobre todo vascófilo incansable, que nos dejó una extensa obra literaria y didáctica. Desgraciadamente falleció siendo muy joven y aunque han pasado varias décadas, su recuerdo sigue estando muy presente.
Otra característica propia de Lezama es el tren que une la localidad con Bilbao y que ha tenido un impacto económico destacable. La línea se inauguró en 1895. En aquel tiempo, la locomotora de vapor recorría el trayecto desde las calzadas de Mallona hasta el barrio La Cruz. Desde 1995 llega hasta el centro de la localidad. Lehenengoz autrena jutezan Artxandako gainetik. Gero, zientia gozan trenean. Gero hori geldituta gozan, tren barik gozan urtu batzutan hemen. Aiketatu nuen lain artean deusnutik. Eta berriro hasi zen, trena daite, baina horre urte batzutan dugu ziren gelditute. Bazetan gizaldien hasi geran. Ez hau, besterik trena baino, baina ametik kurtzera 3 ordu lore biztezen duzen. Guritik kurtze 3 ordu lore. Bai, ze lehenengo estazioa kurtzerarten, trena kurtzerarten baino esan heltzen, ezta? Ez. Deixen zan trena... Bai, lokomotora tipora, ezta? Iketzez. Baina, bueno, trena eukitea kasureko herrireko gauza importantea izango zen, ezta? Bilbora joan alizeteko eta... Bai. Trenak diru asko itxidu hemen txorri herrien, Lezama bakarrik, Zaboi onderio eta hortik. Las fiestas patronales se celebran en septiembre, Andramari. Y para coger fuerzas es típico empezarlas degustando morcillas en los bares. Además, también se conmemoran otras fiestas más locales, en las ermitas de Santa Cruz, de San Vicente y de San Antolín y San Roque de Leguina, así como en Bolaleku y Goitiolza. Entre las distintas actividades que se llevan a cabo, destacan los concursos gastronómicos. Andramailean jai handi izan, hemen Lezaman jai handi, bigarrena harimen egune, bigarren egunean mesaio biztzen. Gero, 3. hemen Bolalekun. Aurrezku egote zan, aurrezku Eliza aurrean, urten Elizatik eta mesan nagusitik, esate zan, eta aurrezku egote zan. Bai, lehen hau jaietan be, Lezamako Andramaitan, gurean egote zan portalea bihina da, bai, alde galdara maie, da jentea. Da, Domo Santu Urru medikamo, Domo Santu Urru medikame beti, ze tronkala zan gurea. Bai. Tronkala, ze gureite eta behatzin nabarra alaztezi beti zizien. Danak tronkalera, mesia entzun hemen, da gurera bezkaltan. Esate zan, konbiduek. Konbiduek. Polita izte zan, familia idana ba, junteute polita. Eta jente asko batzen zan. Asko. Konbiduek, kambio egiten orduan, konbiduekaz. Larrautzuko aporren etortzen, larrautzuko gure egiten primo batzu betortzen da, gero, nobera barabe joan da eurina danean, bai, orduan, Orduan, joateko oinez edo, bizikleteako nabeak, eurre Mercedesa baino kategoria zan, orduan bizikleta bat eukitea. Eta horretan egun handietan, zein izeten zan menu? Bai, orduan, indabia edo, sopia edo, da gero gixedu edo, arraskoletxe, onago guzek. Orduan, bezkartako, beste espezientxu gota ziren. Oiozko iminteko. Orduan, oiozkoa, Gero joate ziren txistularik ezeatatik, barrioan danak, kafe hostian, joten, etxe bakotxian txistu eta tambolire. Demoteiakien zeuzertxu diru, eurentzat atateko pitibet. Oso polite, Eta gero, zone ermitean, santu eusta zan, araba bai joten zan. San Vicente edo San Antolín edo... Eta kurtzeko jaiekaz eta kasureko zer akordaten zara? Lehenango mesia. Dana joaten izte zan orduan. Gero aurrezkoek beti.
Bai, jantzan iten genuen jotia, leko bailarinak ara danok. Erromerit esan oso ondo, Lezamako jaiak izizien handik. Baina gurutzekoak, ermitan eurre itezenak, zati handiabak. Bueno, nik korriktan iti nuen, krosa eta pista. Eta hasinetzen, kurtzen baten olan jaietan hasinetzen korritan, egon ziren Lezaman bi profesionalak izizinak, Manu eta beste Javi Llodio. Eta urten gendun lauk. Orduen, da nire haitek zorozten, horrek azun horazoaz, bardin desanotzen, arrapadatin bioteta, deurtune. Deurtune neukiri bat zein nuen, da hortik aziritzen ni gero karraka. Antaño en Lezama la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura y como buenos labradores celebraban con gran solemnidad el día de su patrón, San Isidro. Ese día no faltaban las pruebas de bueyes. Zelango fiestea iztezan, itzela iztezan. Kontai oztezu, zelan eitzen zenduen San Isidro? San Isidro balelango, pasakaile esgozian, gero mesia. Mesia nesuie, atope otezan elizia eta. Mesia, deitezan, abadiagaz prozesinua ilispeti bueltan San Isidro. Gurean goi kukutze esaten dutena, akeroten hartua eta gari. Hartua eta gari eroteztu San Isidrori. Da prozesinua eta handik San Isidro eta gero kooperatiben. Beskari eukuti horien aldean guztiek gizona joate ziren. Baina gizonak bakarrik? Gizona bakarrik orduen, ezer unoki enbrak da etxorik. Enbrak ezer Enbrak eroki? konti duek etzian. Andrea ordun ganera, sasoi horretan, tabernatara bere esan sartzen. Tabernatara sartu zuen familia kendute. Eta bi probak eta beritzen ziren? Bai, hombre, ya lo creo, hori, importante iztezan. Baina pentsetan dute urtean bi iruten beti ote ziren probak eta. Zegero hemen Lezaman afizio handi egon da, bi probatara, ez da? Orduen asko onzat, ez Lezaman, ingero guztietan asko otezan. Oini ibigitsi dau, bailen ibiek etzeri gehiinatan otozien Lezaman be. Aldean, biarra bointratorrak deitzen da bailen, dena ibiekaz. Basoloan makinen, basorara gora igotezan, azpigarri ekarten urterako, da eso ingo mulko pistek eta urpide zarrak eta oingualdean entreno preparamentu ibiek bat terribli eukite hubiek. Etzeko biarratan. Bidi pareja bi kasi segiduen. Pareja bi? Bai. Gure aitak eta induzen zeak, markak, oindik garezti ez da, eta inko bez. Ze oine, 3.000ko harrigaz dabiz idiek eta berroi untze gola egiten duez. Dorduen 4.500 kiloko harrigaz eta sobrekargia 5.000 paseugaz, berro eta guntze egiten duzen. Oin 5.000 kiloko idieri. Imite motzu 5.000 kiloko zera, mobidu ez harria. Eta gero dana jantzia. Txistuitan morir jotia, da balazan otezan zenengo urteatan, itzelesko jaie, itezan. Lezama, un pueblo que labra su futuro.